mwonanirie twa mathithio ntuku ya narua ni Maureen Kome na ningetwa Maureen Kinya. Spika wa mbunge nene Justin Muturi ni atumiritie gutira kwa gikaro kia mbunge kiria kirari kuthithika ntuku ya rojo tariki 13 cha mweri wa mugwanja. Gukurukira barua irekinyirite nyumba tia nteto, Spika Muturi aritariria gitumi ni kwithirwa uria wandikithagia ntumiri cha muthemba jojo kirengatheti ya Kenya Gazette niwe government printer atiumbite kuthithia untubobo na atieze ne gitumi kiawe. Ikurari na ndwaria kathomba iria chirabati kwithirwa tikithikirwa kurio rwaria rwa kuongera kigina kiri thirikari cha matura. Boniface Mwongera katwambiririe. Na kyo gikaro kiagarwe bunge nene kirakira kwithika untuku erojo nande igitiritwe kulingana barua kuma kirobisi Spika bunge nene thinya cia ntuku enarua nitijanite ikaro giki na gwitu itomi na kuamua kwandikira government printer la mise kiume kethiru kenda ntetomba kwithira ikiro kiri gazeti ya thirikari mwankira ntuku enarua otukurathithika. Spika Muturi arua government printer ni aragechecha bicho ku gazeti nteto iji no tegitomi nyake mwe parabanenkera kulingana Spika Justin Muturi nati ikaro kiara gitite kumania Roma kumakire thirikari Rais Uhuru Kenyatta gukorokira mutongero bara bungekire bunge nene Bwana Amos Kimunya hamna ku rotero regani ODM gukorokira barua kire nyumba cia nteto ntuku enarua ibatejanire tena ukinyangira gikaro giki na gwakiretania mpui nyingi na ibotegera bakona kwena njamira ari ogiutate na jarajara ndiki kironda pepa. First question is by Mpongeri ejo okumakire kambe ODM ugebo Unite Moment na gazeti ya Nation ni ati Spika Justin Muturi aita ikaro kiki na mpwe kenda boja Kenya Kwanza bedro baikurukia krakiro kedro bendera kere bungere jete nyume ithurano na kokorerwa klakorora leo Michael Sialai kanya kawe ikarakinyerera muthia kere jarana jodra kwitho ja kere kiri ikaro kiki ntuku erojo ja kwangerekano ogokorokia kwa musondo jo kurekeria mbeshe cia gwitakire thirikari cia county conditional grant nyume kwithira jo kiuma kire bunge Senate musonda jonge jo duma kana kandi cio nduma jora jo kinyira kire kamite nyumba yonthe kana na gechonko committee of the house nkoroki ejonge jo gwitikania nya kurikithia gwitikania wa kinjeshi katikati ka nthiguru Kenya na nthiguru Ngeretha na mpongeri ntumwa kuma kirobisi ya rais na misonda ingi iri no batu atere kiwatho na kuokorerwa no monka ikaro kyonthe mbere kethithika kithiro ikoro kiri gazeti ya thirikari mathaa 12 mbere kiamberia nke report Rantoshoro TV kumaja kingina ngine kutoka Nairobi mbita Boniface Mwongera.